Malta u Għawdex għandhom il-kwalitajiet kollha sabiex jibqgħu jiksbu s-suċċessi u r-riżultati tajbin ferm fil-qasam turistiku. Iddikjaraw dan żewġ professjonisti barranin li bħalissa jinsabu f'pajjiżna għat-tmintax-il edizzjoni tal-avveniment prestiġjuż Fil-konferenza u li din is-sena qed isir għall-ewwel darba f'Malta b'kollaborazzjoni mal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. F'kumment ma' One News professur f'universitajiet prominenti fil-Ġermanja u Ċipru għal kif baqa' impressjonat bil-mod kif Malta tiċċelebra t-tradizzjonijiet tagħha bħall-Eid u saħaq li dan kollu jgħin bil-kbir sabiex ikompli jissaħħaħ it-turiżmu. I used the opportunity to have a prolonged holiday actually, and I celebrated the Easter holiday. I was most impressed by the Easter celebrations and by the huge amount of heritage capital you have here at Malta, which is of course a wonderful precondition for successful tourism. Min-naħa l-oħra riċerkatur mill-Bosnia Herzegovina innota il-wirt kulturali sinjur li għandu pajjiżna u spjega kif Malta anke permezz ta' investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni tista' tkun fuq net tal-lista tal-aqwa żoni turistiċi fl-Ewropa. Malta has all the preconditions and is a beautiful holiday resort as Valletta and plus all the other cities. But let us, as researchers and the professors, give a new hint to Maltese how the research and innovations in tourism would help Malta even to grow bigger and maybe become a #1 touristic spot in Europe. Dwar riċerka li saret minn bosta professjonisti u li ġiet diskussa fil-konferenza tal-lum, il-professur Farrugia mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi saħaq kif kollox qed juri li hemm futur sabiħ ħafna l-qasam turistiku f'pajjiżna anke wara pandemija. Ir-riċerka tidher ukoll li qed tindika prospetti sbieħ ħafna għat-turiżmu, speċjalment għall-kwalità u wkoll dak li rigwarda il-konsumatur. Is-sodisfazzjon tal-konsumatur biex kemm jista' jkun jerġa' jiġi lura iżur Malta u wkoll xerret il-kelma li Malta hija destinazzjoni importanti u interessanti biex dak li jkun jiġi hawnhekk u jieħu prodott mill-aktar sodisfaċenti. Circle International ta' kull sena tiġbor flimkien f'pajjiżi differenti, professuri u letturi minn universitajiet differenti sabiex tiddiskuti u tippreżenta riċerki varji. It-tema ewlenija fil-konferenza f'Malta kienet dwar it-turiżmu u l-effetti tal-pandemija fuq dan is-settur.